Trenutno najjača stranica u Hrvatskoj 24 sata, ima preko 300.000 fanova i iza 24 sata stoji studio čiji sam ja suvlasnik i jako smo ponosni na to. I to je definitivno najveća stranica. I kako je došla brojka do 300.000? Mi smo pokušavali, dakle, kroz taj neki period koji sad 7-8 mjeseci stalno imati neke aktivnosti. Oni su u velikoj prednosti da su mediji koji ima strašno zanimljiv sadržaj, dakle na dnevnoj razini se generira zanimljivi sadržaj. Ono što je još jako dobro kod njih je da taj sadržaj jako zanimljiv, dakle to nije preozbiljan sadržaj, to je baš onako jedan zanimljiv za opuštanje, za smijanje, doslovno za Facebook, dakle za tu možda malo mlađu populaciju. Tako da mi smo imali tu jednu jako veliku prednost da je prvo content strašno zanimljiv Facebook populaciji, a drugo onda smo pokušavali sa tim kontentom svašta raditi. Imali smo jako dobru interakciju, korištavali smo njihov web portal, dakle tamo su se objavljivali neke stvari koje su se zbivali na Facebooku, pokušali smo napraviti nekakve sadržaje da su samo za fanove dostupne, imali smo i neke mini aplikacije koje su to promovirale, imali smo koji put i neke ece, dakle nije da smo samo objavljivali sadržaj kao neki status, nego smo uistinu pokušali napraviti cijelu kampanju oko toga, što mislim da je uvijek potrebno. Dakle, ako neko želi imati uspješnu Facebook stranicu, to nije samo objavljivanje statusa, nego mora imati cijelu jednu širu priču, širu kampanju koja će se koji put čak i maknuti sa Facebook stranice.